Patalafatu at Tamua la Samoa Entertainment TV mai apia nei ko yaso. Ua fala wa itele mai ai nei le whaai ungal wha amsinonga mahawalunga. Wha antatau le talsanga al suipa le mia tuala Josefo Poni Fasio. Wha sanga ile li New Zealand whai pisinisi a Ellen Belcher. O tua ia e tuala le nofo wha asoli tu la fonoa i Samoa. Ia tongi atu ele ali i New Zealand se tupe se fululi mawhetala po le security for cost. Peita e wate e nai nei el whamsinonga mawalunga Justice Clark le talsanga tuala Josefo. Ona mafu anga wha le tu la fono wa tanga i ail whamsinonga. O lo ta atia ai le tangi le whai pisinisi, Mr. Allen, whaasanga le whai pule, le sui pa le mia, e totongi atu le tupe lua se lau mal fituafe, valu se lau ta la. Peita ele tali te te a Mr. Allen, wasili el sfulu tau sanga o nofo mga lua i Samoa. O ia fo e ana le masini sua palapala, le aske veida leo lo loto iai le mata upulea. Mai o lo nofo fo i Samoa, Mr. Allen. I wha maunga o le whai ungal wha amsinonga o ta wai, o le mta upu leo lo a awhia i le masini excavator, na wha atau e Ellen mai New Zealand luafe sulfa i le tau, e lima suli mafe tala New Zealand. Mai sa ia lisi atu le fionga atuala Josefo, mo lana ngā ruenga i malifa il meo iailon faltali malo. O le taimile nana mana o aituala e wha atau le masini le selau tolu sfuruafe, e pe ona tua i ai e Mr. Allen, pei tai, e le ainia na wha amao ni ngā po ni wha amao maunga o le nātua inga. I wha amtalanga lava o le masini, le luafe sulfa, luafe sulima, na totongia i tuala le tupe luafe tolu selau tala ia Ellen. Ai na tua i ai tuala i lona wha atau ese o le masini, i le ono sfuruafe tala e au noa, ma le fasilingi o Ellen mo sana wha atananga, pei tai. Na te ena malo se tuala wha amtalanga o ta uailunga, ma whinau o Ellen malana panga wha pisinisi, na ofo atua le masini e wha o ngā ilana ngā ruenga palapala i malifa. Na te ena fo e tuala sa iai sona mana o ngai wha ataulu masini excavator, a wā sa ia te i ale masini, ma le toe o atoa lava Ellen malana panga wha pisinisi e asi atu. O le tupe sa ia tutongi ia Ellen e luafe tolu se lautala o le tutongi, o le taimina ia wha o ngā ai le masini. Na tatala lol faltali malo tuala i malifa, ave lole masini ilo lato fale i papaloloa. Mulmuliane ave fa atu le fale o lona tausonga i alafua. Mai sa ilo umatu lava i tangata le masini taimi o i alafua. Sa telefo i tangata na mana na o e fa o ngāpe fa atau, ma ia avatu ai i leisi tangata i le fast furuafe tala. Ma ua failai fo i lana tangi e lima furuafe tala, e tali atua i le tangi a Ellen, e to tongi ai le fe avea ino le masini ma le vainga. O lo finau le sui pale mia wa valu tausanga o faatali i se la asanga o le neimta upu. Ai o lea ua tuela langane i lunga e faasanga tau mai i lona tūlanga o iai nei le malo. Peitai, e manatu Mr. Allen o lo tau mawhaitu ala i ti poti i New Zealand. Ia le tau nu wai o na faamsino lana tangi o whaia faasino i atuala. Peitai, o ta ual whaamsinonga o le whai unga leo le mata upu tau immigration a Mr. Allen, e leo sa vaenga o le talo sanga o le security for cost se fululi mawheta la, ia totongi e le whai pisinisi, ma te enai e Justice Clark le talo sanga atuala. Ua whamaunia mai le sui komsina on tanga rengo leo le sunga pali i Mona Lisa ki tia i keti, le maliwaio se tamaita i talavous fuluiva tau sanga mai le whaalavlava tau ta amale, le ana tupu i tapa o ana nafi. Sao no pali ina ua fasilingia le tio Polenisia, tu so le te ala ititio le whai le fiafio le so lulu na longo mai ai leo e se telefoni. I le ta amale la vea i tapa o, na o atu i ai leo mamoli mawinai, o le ta amale na oso itua ma le awala ma afiai. Sao no pali e le oiloa le taiminei le mafua anga, o lo whaia i ai su e ngā leo. Ai to tolu le pase se male amta vale, sa abatu uma il falma i motonga fitinga. O le ta vale il famtalanga mai leo, o le piki apu Toyota, mai ya le isa mai le mawhai o na whaia molianga, talu na abatu il falma i le amta vale mai si o afia. Ai wa whaia nei su e ngal mafua anga o la vea o ta vale, wa mali waisa tamaita i talavau fulu iwa tau sanga. O le amana tua pele sa sao tina lua o lua tolu e au ainga o ainga ai o le tina. O le li ilua se fulu tau sanga lea na maliu whaafo se iai, talu se fe ese inga i whaale wha, i le aso. Sao no alsu kom sinam tanga rengo leo, mawhalpui le sunga pali i Mona Lisa tia iketi. I na ua tato fasilingia, e to o lua li i wa molia ma tau fia i lalo,
O le vai ngā leo ilo la so tanga le maliu o le tamata la vau le sa la to winu. Sa no fo ipali o le totolu le sa faile la to inu ngā pia po le pulu, po le home brewed beer, ma toe fufusua I lava la tau. Ia sa no wa moli ai le to alua, mai o lo tau fia le vai ngā leo e tu la il fam sinonga I le so limo uni. Ile mai tau al pulenga mtanga rengo leo o le fo ato e alia e mai lea. O se li poti tau se mata upolo o afiai ia pia pulu. Ua talia le fiu anga toa mua le tu o lalo le mtanga rengo leo mo se fi le mu ma le nofo le leo le mta upu. Ale tinale na o atu ile ofiso leo ile amatanga o le vaya so nei mo se fisoswani. Ina watu wa ile to o le nuu lo lato fale talua afianga o le ingoa le lei o le fiu anga. Ile oso fa inga leo na maua atu ai fuala au fa saina ma la au malosi ma ile fale o se ainga I toa mua uta. O le ainga leo lo no nofo e se fanua u mia sa o loto peitai. Sa fautua ina mua le nuu le ainga lea ona o le fa amalomaloa peitai. O le vai anso toluai, na oso fa iaia leo mamawane ai fuala au fa sa, paipa e ulai le aisa o tupe o la au malosi maisi. Mata o fiai tangata e to lima I molianga e so tanga I le oso fa inga peitai. Tali mai le fionga il pule nuu ina wa tatou fasilingia. Wa umano so alau pule nuu ma leo ma wa tua I pea tangata o le ainga e le o a fia vanga na ai tangata wa ave leo. O le tinana o ane le ofisa o leo le amtanga o le vaya so Mosef Soswani ma o nalo o mai a so alau pule le vao leo ma matai o le nuu. O le aso lusfulua o me vala a waile to lima le na mawane le a fale I toa mua uta e tali I molianga leo. O le aso lua le vai so forward town waile au malanga mai Hastings I New Zealand e tali malo waile fiu anga o pautasi fale a lili. O le au malanga e au fiai pulenga o fale fai ngā ruenga o whapa anga ma pautasi ma o yeli wha moe saini ai sa whianga inga wha malienga I le vao le nuu ma le au malanga. O tangata fai ngā ruenga wha vai taimi antri pautasi fale a lili o lo o tūlanga mawalunga pea lo na tau le leia I Australia ma New Zealand talu le mau popo ma mau tū tāpena ngā tui Samoa e au fiai le a mio ma le so tanga le pulenga nuu ma ka le sia ai tu la fono e pe o le whaafunga le leo le ao o le tama sa le ulaula ma ia mio pulea. O le talinga malo po tasi ma Hastings le vai so folia solua o amatai nei fo na tāpena le malo si o le nuu ai o le pulenga pe o na masania ia na talinga malo. Tolua aso o le au onga whaapito o whaia nei whaatatau isu enga o tupe maua whaasoli tula fono o tupe palapala ma mea tō tino whaasoli tula fono e whaawala mai ai. Investigating financial crimes, money laundering and criminal assets confiscation. O vaenga isu ea tupe whaasoli tula fono I Asia ma le Pasifika ma le vaenga isu ea soli tula fono I sota I le Pasifika. The Asia Pacific Group on Money Laundering ma le Pacific Transnational Crime Network. Wo mai whaatasi e whaia lea o onga I le vai asol nei talu mai le aso sfulu ono le aso lua sfulu me. O le aunga, ia si itia le sila fia o tangata whai ngā ringa, e te tau na o lātou ilongo fia I whainga whaasoli tu la fono, ma awala o lo o whaau ngā. Whaatasi ai mal whaamalo sia. O le ngā lulu e whaatasi o mta ngā ringa mai le Financial Intelligence Unit, o le Samoa Police, o le Prisons and Correction Services, ta ngā ringa al pa le miamal kāpeneta, ta ngā ringa o tiute matupe maua, le Transnational Crime Unit, pol TCU, le Pacific Transnational Crime Coordination Center, ma le Pacific Islands Law Officers Network, a waio lato sui uma I le neia o onga whaapitoa. O le vaenga e su ea tupe whaasoli tu la fono I Asia ma le Pasifika, ma le vaenga su e soli tu la fono so ta I le Pasifika, e whaas fultasi wha la poptonga lo o au fiai, ma Samoa, ma isi wha la poptonga wha le vau ma lolo o ngā lue whaatasi, I le whaititia leo whainga whaasoli tu la fono, e mawai tupe, mai o lo wha tupe le neia o onga le mtanga rengo le vai whafua le malo New Zealand. O le sui komisina o leo, ma whale pui la whaitele Herbert a ati ilana saunu anga. Lea e taitai whono ai le komisina o leo a Samoa, a wapa aulongo I Tino Filippo. Na ia la ngā ai le tāua telo le neila asanga ai maisa lava I le siti ai lea, o sila fio lau whai ngā renga ia afianga o tupe maua mai awala palapala I tangata lau tele. Mai e whautua I nai sui awa I whao ngā le awa noa e pu e mai ai awala matomai, mō se ngā renga whai whaatasi a Samoa ma le Pasifika, ai olona taunu unga umalava, o se soifuanga saunga le mū. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia mas whaapopo ngai le aso a tai ao.
i le alofa o le atua, ai whasoi fuaia.